Күтө киһэнен күндү биир нәһлеппит олоқтаахтара. Сетенне төт күнүгер Россия Федерациятын үрдүнен Народтар самагыларын күнә белетенер. Билергит курдук бу күн тыгынча 602 сыллааққа Кузьма Минин онна Дмитрий Пожарский ден Россия историятыгар сүдү ороллаақ, биллиләк ытчата белрин тастыргар бир дойдулаақтырын түмен. Литва онна Польша интервенларын кыйдан кырган Россия норутун басқалан дойдуларгар эйни олоқтабыттарам. Ол курдук 2-5 сыллааққа бу өргөйдәк күнү белетирге ден Россия президентин укаха тахсыбыта. Онна дойдубут арас народтарын самагыларын белетир кирәксебилләк күндү күнүнен биллерилли битем. Саха селегер сүстен тахса народ олорора биллер. Онтон беге сахабыт народа эбәннәр, эбәнкеләр, юкагирдар, онна чукчалар, агаяк аксаннак народ атыгар кирен Россия Федерациятын кирәкселегер сылжабыт. Олиһин народтар иккедлегер эйләхтик, бир самага болан олорорбут, беге народка олус солталак, онна саргылак. Жабы курдук беге сагаламыт, онан сиеттерен народ самаглыгын күнүгер аналлак, оня бегиннин бирге бол жанаттак онлайн күрәкпитин салырбытын көңүллән. Бу билгендерен туран беге бу пандемия кемегер жега олорон бу санскаңгыттан ыңыры бар ыңырыга кыттыхаммыт Сергексия тария аныгы үйенен Zoom приложениянан туханан бүгүнгү жөрөкүн мүдералалла төн кыттачылар бытын ытыз-доксын тыгынан көрсүн. Ол курдук эги итнегетигер бихека ыжытты келле бихеги эме тыктыр вастыр ушаталбыт. Надежда Романовна Слепцова Бахалыста. Так, онугытта бихека ыжытты келле Пестрякова Зоя Николаевна бихеги тыктыр вастыр эме ушаталбыт. Онугытта Яна Петровна Рожина ахияка келле эме ыжытты бихеги кыттыган. Онда бихека бүгүн колбаста бигиме эдер кескиллек ушуталбыт, историк быт Евгения Петровна Новгородова. Сәрдесі бұқырдық әтен тұранмыт, бихеге білгенре тұранмыт, күрәк бітін сағылатақ бұт болды. Бұл күрәкқа бастан мен бапроспын беребін. Ол бапроска 1 минуте егер ким әппетін білбіт, мен білемін ден илетін ұнуқтақ. Очона беге кіне әппеткен істәбет Зоя Николаевна деді біт қолабырата. Очона ол аттамыт бұл әппетін әтер. Онта қолабырата кіне сыспыт ту, қаябыт ту боллағына атыттар мен білебінені денеме ұнуқтын сөп, онына кененде көндірен әтен бере қытын сөп. Өйденер да? Онып өйдөнер әбет боллағына мен әйеқа білеген бұл сөпкет беттәбет бапрос көтігар ашқонын әбен ихеға бұл манна студияға олыратшы бейге үлхеттер бет Мария Иванова, онна Савелия Егорова. Кейінер әйеқа бұл тоқды сұрынан білетінен ихектірі. Жүлдір себе күрдік. Онтан уже кыйлақ тақсыға. Сөп? Сұбы күрдік білсігінлерін әтен тұраммыд. Кем өйдәк ол көйдің жеміраммыд. Бапростар бұтын, сағылыр бұтын көңілдер. Кірі өйдән төйдән ехетті бет. Аны бапростар бұлана нұтчылы береғын. Оны сәй бағалыста істің. В честь какого события отмечается День народного единства? В честь какого события? Пожалуйста, Евгения Петровна, ага. Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский, идея польской интервенеру Кайбитрга. Вот, молодец. Сөпкетте, эппете, сөп. Иккис вопрос, который бардывает. Какой собор сооружен в Москве в память об избавлении Москвы от поляков? Так, Джере, ага. Петровна, Олах, твой бербет, ага. Джере, истевит. Казанский собор. Сепкетте, ага, Петровна, молодец.
салгы бардывыт өз вопрос под. Перед каким московским собором установлен памятник Минину и Пожарскому? Ты, Дера, истевит Евгения, это, пожалуйста. Ким собор Богородицы, да? Сустумдай. Тоқтар. Ага, сөп, через Зоя Николаевна. Собор Василия Блаженного. Да. Ага, он на Ханна. Где? Москва. Ага, на Красной. Ага, На да. Красной площади. Да, одевите. Ага, все, молодец, Зоя Николаевна, бирочку болла. Салгы Бранихевит. В каком году в России начали отмечать День народного единства? Россия. Так, кимет хаята? Зоя Николаевна бастырынан утта. Унна. Зоя Николаевна бастырынан. А? Сөп, бирочку. Ага, Ага, сөп, ikkinchi besillahka Зоя Николаевна сөп көтте бұл көрәшілігім, тоқтарбыт манна көрілер олар, кейіне Зоя Николаевна деділер. Так, салгы бардывыт, бәхес вопрос под. Какие две крупные задачи ставили Минин и Пожарский? Икки задачи лахтыр. Какие задачи? Birine yakı hep bu. Kim var söyleyeyim. Onu gibi bulun sepçe olun. Bu arayı вопрос, ага. İki bu Polska intervenleri kıydahan Moskva'dan. Так. Onu ikiyim. Mina tabii ki. Yani duh indin. Зоя Николаевна, Bile sana правительствоны алактыларlar. Ага, вот. İki sepkettiler, iki enegel bir beş konu ebenke bir hekka. Bir üllehindiler. Сеп салгы бардывыт, Россия. Алтыс вопрос. Так, Россия многонациональное государство, где? Сколько народов населяет ее территорию? Сколько народов населяет ее территорию? Так, Зоя Николаевна, Литинунна, где? Onun da hani ve doktorumla. Yüzde onlara onu. Молодец, это сдохсынты головтын. Зоя Николаевнаға сөпкетті. Так, аны сәттіхінен, сәттіс тоқпыт. Бұл маны ұрығын ағыс болырдыча болдың бар білергет болы. Кто автор стихотворения «Два единства»? Единство возвестил оракул наших дней. Быть может, спаяно железом лишь кровью. Ким сурый бутаетіне? Так, минутери засекайдывают. Бар билеттере. Засекаем время, минута. Токуйда, Оксама. Все видео про кто автор стихотворения «Два единства»? Два единства, дед. Вов Маяковской был батар. Kimera Rafailov, Семен. Сох. Тек болады. Өсі бидәді кім де? Одақта. Кім? Өсі бидәді Зоя Николаевна? Тютчев тиген ду, сешчев тиген ду. Тютчев тиген да? Тютчев тиген. Олаң Оробына. Федор Иванович Тютчев. Салгы Браневит. Так. Ақсыз вопрос бұдыркерлевит. Что означает слово «единство»? Единение. Так. Birge болу. Ага. Birge болу. Ага. Самоголову. Самоголову. Так, Александра Бирочко. Тымсю. Ага. Все. Те болду. Келинер уже өксүн әттілер ете. Бұл баларға видеошкону бертелибит. Так, салгы баранихебит. Тохсыз вопрос. Эдян хиттибит. Какие пословицы со словом «единый» вы знаете? Эспагана.
Когда мы едины, мы непобедимы. Молодец. Сеп. Один за всех, все за одного. Один, это. Ага, сеп. Один за всех, все за одного. Пословица была. Не хлебом единым сыт человек. Сеп. Ага. Молодец. Не Ага. хлебом единым сыт человек сытен. Ага. Единство сила. Во. Ага, yani durumda mette. Молодецтер. Эти эс коханнара барыта сепсәләр ой барылгар бидеш коныме эбели. Девонна последний халла. Ага. Манатан билелләре не демрамы тыйдыкка. В каких городах установлены памятники князю Пожарскому? Каны кораттарга. Ким билер яны? Хәзер хотя бы 2 кораты аттар. Москва. Со Москва, Волбата. В каких городах установлены памятник князю Пожарскому? Те Москва бары було, только банда килдер бедактыры. Москва бар, Красный площадь. Памятник Пожарскому именем. Ага, оны тоғыры килдер бедактыры. Только в городах, отын Москва в смысле улахан самай тоқ киін тоқ попылдади, Россия хамет олин старый тоқ курды ки бедактыра. В городах имеется в виду в городах. О, молодец, Яна Петровна Суздал диете. Дальше. Бирочка бар. Новгородка. Со. Нижний. Угу. Угу. Ярославль. А? Қаннық теді? Киев. Ярославль. А, Киев те, Киев соқ. Ага, Ярославль еме соқ. Те бұл докторы білбәккеп болы, Суздал те болын сәп, очаны бір ашқоны Яна Петровна әме әдейсен. Тәқсері күнді доғаттар, Аня бігінні бірге бол ден, бұл бігі тоқ бұт, Норо Самалутын күнігер аналлақ Бектарина бұт түміктенне. Бұл көлбекті күрді бігі жанар бұт, наға шөйдік бары әппеттәтілер. Манда, конечно, олақ оғылычылақ жаннар балы, оны білін ашқотын, ағын бараннар кем көйбітін бейеқа білген секунданнар бұт әтияқтыры. Так, жәрі бағалысты. Самай әлбәқ оксе, самай әлбәқ ашқуынан білі бары әппеттәтілі плюстан бұт, плюстан бұт, отық бұт самай әлбәқ әппетінен Зоя Николаевна сәтті бапырығы әппеттәбет. Онан икенеға үтейтік істелік ағаддылар көрейер қайын. Зоя Николаевна бұл Викторинаға ән көйлақ болды. Молодец. Бүгінгі күрәкбет көйлақтырығыр іс шөкбеттен өссі түгіл әғаддәлі бет. Бұл бүгінгі тірәхіне күттібіт нәхілекбет кәрі аңардырығыр ұлыған барыққа мақтал болуқтын. Сұбы күрдік бігеге сотыры қағанамет кәмінен маңнық беремет передача бұтын. Передачын оңыра бұтыр бұл кейнер күрдік бігеға күттіған ехен. Кейнер күрдік активна позициялар болын ден бар жан бұтын ұңыра бұт. Онда бұл күнді күрәчілер біттен естіғыттын әгіне бұл сабақылғы күнінен Әйеқа тоқ бар үшігейі керенде рас қалланы бағарабыд.